Ghana kana ewo ho no ye cha Ghana ni bi obi abenya e first 19,000 Mama refi so be ka kire ye say e ka no ono ni de ka ho o ni ye be cha ma Ghana ni bi atua 19,000 o mama wakwaba wo frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo omanpani dada John Dramani Mahama a otu franka ede ama NDC ama yokuo no mo akosia NPP for 2024 asisi omanpani dada John Dramani Mahama nani abrese 2024 de wanje akonwa no free NPP for nsema ontie nde anase ochina nani abre pa ne senti no ode nani su adehu abegu akwanmu a okakire Ghana for se ne beye a ebeye yende na yehu se niam pa no de ba na 2024 ya to aba ede amano na ensema ode etu dwa no ebi ene se omanpende da John Dramani Mahama enya abotare afa calculator na calculator ne menim se ye ora ese edu nketia ne de na na okobo wo court no sokoto ne hi o watumi a calculate na menim se omanpende da John Dramani Mahama o te mass sa wa calculate a o kire se eka Ghana yede eka his excellency na nado danko Akufo-Addo na NPP fo abebo egu ho no se watch her eka no divide by inipa population 30 million a ye wokro mi ha obi abenya 19,000 Ghana cedis ene ye de ka na omanpende da John Dramani Mahama de ensem we betu dwa no na afia pokia vim lady journalist feeling rough Canadian left right center until I say and wa can read one omanpende da John Dramani Mahama reply a o chese omanpeni e kana wo kana aye Ghana for the NDC for ni bi de no menya hypocrite ade otua ne politicians mo ye hypocrite pa e ka no wo de ka ho na abebu sa no na enye na ese omanpende da de oye saint on wo ka ho de kana bedu sa no ntise ye tua 19,000 Ghana cedis a wo ka ho why na ebusuafo omanpani da John Dramani Mahama ede ne sem tu dwan mebo video na watie NDC for ne te ho na omo sere na omo bonsem and I was asking myself say I was expecting obi ote ho no wa age mic ne efe omanpani da John Dramani Mahama ni se bisa ni se papa e ka no NDC for nko ana se NPP for nko ana se NDC kaka ho na ka yenti ase na sa wo beka ne se e ka NPP nko abode a we don't think far, we don't think madness obi am bisa no omanpani da John Dramani Mahama kan wie no call fie asat na Ghana ni bia so bisa omanpani da John Dramani Mahama afia poku avem le de bisa omanpani da se e ka no both parties na say NPP nko a na ebusuafo ansa na mebo afia poku a ne nsem anasa reply odem omanpani da John Dramani Mahama no nsem no yanji mu nkyeremu kakra mo me kakra me fire kakra omanpani da John Dramani Mahama abro omanpani da Akufo giant ofu amembunu so no anase okono ojayenka 9 billion omanpani da John Dramani Mahama na NDC na won ho keka ho befa free 9 billion edeko 122 billion His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo abefa eko 500 and something billion. Eka dia debu wa Ghana ha. Fine. We understand. So omanpenda da John Dramani Mahama need no fame. Omanpeni da His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo need no e was soro. But omanpeni da John Dramani Mahama sa ekaya oboy obe 9 billion a ode eko 122 billion no omanpende da John Dramani Mahama sika no de eden ansa na ya ba NPP for so because that two parties mo e mo adwen se mo na ya so na bi yen so e ma na mo ho ntoye mo ho ntomo se sika no 120 billion no a NDC for efra owura tamils na omanpende da John Dramani Mahama ne sika no omanpende da John Dramani Mahama ode eden because who predecessor akonwa no wan hye den de awie na Fofia nto ata odi film ti ni na de beso awo sika no de ye den se omanpende da John Dramani Mahama me no kasa ya wo so sanso ababeye president omanpeni there are a lot of projects omanpende da John Dramani Mahama you couldn't complete it and I will feel so sagleme
sika odi nkan de eje wo si 5000 unit blocks mo si 1500 sika mo di nkan de start anso and a contractor no e tro sika for the brem which is $200 million sagleme mo ntimi an complete insu lights the brain wo egu room anwe nese en egu ho se yenim se nwa na demo se nkuko se nwo sagleme si wo e Ghana ka amitie me de ka 19,000 Ghana cedis mini 1000 am de betu ebi but e ka ye betu yan kakra nkra na so we have every right to ask you now what the sika ekoton confirm e ba Ghana ha ne confirm tutu koe wan kwache sho mo amba nti sa e ka no me na mba betu ya na wanya en confirm sika no o ma penda da John Dramani Mahama sa 122 billion no wo de bi e ye confirm wo de bi asisi yi blocks yi blocks no one complete adai yi blocks na wo de sa 120 billion ne mu bi na asisi yi blocks na sagleme na de ade no one complete na yi blocks be break rem iti yi blocks no na onipa ba akokra nipa ba akokontin say also all your business kra no betumi asisi factories na nioma kese more than sa yi blocks here in this community mo ntimi an complete ko kan also na ke ye bewie na ye koi wo kan wo say NDC for eye akwan NDC for I put it to you say abanya we yi akwan wo Ghana hanu pa eye NPP for mo pa mo no ko debate wo pa NDC na NPP mo ko debate wo kwan ho because me Ghana ha me chi Ghana ha no bebre minimum a lot of places e kwan nya na na do na penso mo yi kwan nti NDC na NPP mo pa mo ko challenge wo be hu de o man penda da John Dramani Mahama sika we no de ye mo yi kwan hu te yi blocks na mo ye no mo yi kwan interchanges a wo ye ba ko pa wo si no man penda da John Dramani Mahama says Canada say no his excellence na do ko for the DSC mo ho 3 o man penda ne de ne inti says kan man penda da John Dramani Mahama mbe yin anu ende wanya kokuduru abaka wabaya calculation am yense de ka 19,000 Ghana cedis no yambra NPP for so his excellency na do dan ko akufo ado abebo ka 500 and something billion enye ka eye easy. And this NPP for Moses Kamo de afahe. But His Excellency Wampenda da John Dramani Mahama ne project awe wie no yembra His Excellency na do dan kwakufu ado ne so. Sa e ka 5 billion na wa abo no. Me ya we se wa abo ka. E Ghana na ye ba betu emu ye rem. But free SHS. Na do NPP for mo be calculate free SHS ne ka. Mo calculate NAPCO me de sanyama mienu ipe because eba na kwan hospitals ena enyema na do NDC for dem ye no His Excellency o mo abaye bi tia ne mo ni won chemi pe but free education ena NAPCO nko free education NPP for mo calculate a time bi abofra school fees otua 7 years ni mo atua Ghana for mo fra anye almost school fees mo calculate nchira Ghana for na wonte NAPCO na do buy every year bia na otua 7 billion of 100,000 graduates 100,000 graduates and our farm no otua ebimo 1,200 Ghana cedis otua ebimo 700 Ghana cedis every year bia na otua 7 billion mon calculating bo na mo fa free SHS ka ni bom mon timfi na mon timfi na do ne ka ni mo na ehu e ka na do ede na yehu de o mapenda da John Dramani Mahama so de a o mapenda da John Dramani Mahama onye free SHS o when create jobs are more bia wo Ghana hanom she masa rade akopo NDC for mo ye study a ohene babo amamu na de ade omode e yofa ne sen ohene babo amamu omode eyi kontobre Johnny ndo no ogina TV3 3YFM mo se he e de gari e politics mo bra mo beka sa 120 billion no eniam amode ye na o mampenda His Excellency ne 500 and something billion na wa abo no ono nso o meti free SHS na NAPCO sika two project ipe emphasize ay kana wa abo no 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 so scanning kind no balance no so ye bisa rade ode ye NDC fu mamu nko Ghana youth na mugu social media la mampenda da John Dramani Mahama embra NDC bloggers no mo ye bold na mo meya sa calculation nchire Ghana for ni akase ye decide be truthful to yourself mamu wa brochi na mo say eye o mampenda da John Dramani Mahama sorry eye NPP for akwa akoto aba akwa yi
His Excellency Vice President enti no mumbu afu enti mumbu campaign etia NPP no amoye NPP fu enti honorable Kenya Japan amento me campaign de etia NPP no mo de se mo gwa brochi mu ya kwan papa faso mu ya school papa kondi mu se mu abrochi no why enti mo ye campaign mo mampenda da John Dramani Mahama oba dey enti back to Mahama asema o kan so oba obe create jobs first 100 days obe review free SHS ena Ghana kana ewo ho no ye cha Ghana ni bi obi abenya first 19,000 Mahama refi so obe ka kire ye say e ka no ono ni de ka ho o ni ye be cha ama Ghana ni bi atua 19,000 o President Mahama nika e ka ho of course enye nika de but this is time e ka bi ba ye Ghana ka nti enye the personal liability of candidate to know whether president ni ananado Mahama enye ono anika ye ka oboma Ghana ba Mahama kono president Kufuor kono ye ka 9 billion Mahama ba ye ka no from 9 billion could do 122 billion politician mo kasa mo ka full picture mo ka one side and the Kufuor de ye de akosi 500 and something billion it is almost like 2 times a car Mahama boy you know but also kaka ho ye kan play no bi ehun na ye ka se ni nyina ye Ghana ka mu nyina mabo but it na make us baby Ghana edu no we need a leader I say me jiri Ghana ho first enye wan we na say ya say bre youth ni onya adwuma and one of the things about Mahama call youth TUC no can say any periphone na ko share so oba obe create jobs ni these are the things you first yet job creation. And this is a challenge to Bawumia. Say, see our candidate, you know. This is why Bawumia must also tell us. That is November 14, Bawumia be a fellow Ghanaians. Oh, you know today. Also, jobs be na who create factories be na who setting it up. Their agenda na who infrastructure roads kania. Their agenda na who say that. Ne who said ya tem no ko. Na de mu nyina mo be Canada na makache Mahama say ye de ka 500 and something billion Ghana debt 500 billion Ghana cedis bakana Mahama de ka 122 billion a fact Ekufuor so de ka who subtract 500 no wo de fancy around the up 500 minus 122 Ekufuor so de ka ho to obi ade ka we bi ade ye beka se ne de nka ho bebre president Kufuor